Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Znamo da je Ćale napravio brutalan simulator za muđu. Radio ga je dugo vremena, što je očekivano jer je u pitanju nerealno dobra stvar. Nedavno ga je kompletirao i publici se itekako svidio. Već je počeo snimati klipove na njemu i informativno je procijenio njegovu vrijednost na 20.000 eura. Iako je neko ko se ne hvali previše, morao se pohvaliti novim volanom za svoj simulator. Identičan volan prikazan je u novom Assetto Corsa serijalu, pa pogledajte kako izgleda. Izvinite, ja sam morao da se iskurčim. Ja moram da se iskurčim s ovim volanom. Evo. Karbon! Samo izvolite. Karbon! Samo izvolite. Ja moram da se iskurčim s ovim. Ja moram da držim ovo ovako. I moram da vratim sada scenu gde se vidi volan. Okej? Zato što ovaj volan se koristi u pravim reli vozilima. Haha, to sigurno nisi očekivao. Ovo je pravi Sparko volan, real life volan, i ovo stvarno koriste u reli vozilima. Ovo ne koriste sad kao napravili smo vam da se igrate, da igrate igrice i kao to je to, kao G29. Ne, ovo je FIA approved, ovo možete da stavite u pravi auto i da vozite auto. Ovo prolazi tehnički. Znamo da se muđa vrlo rijetko fali u svojim streamovima, ali ipak nije izdržao. S obzirom na financije koje posjeduje, očekivano je da se više prokurči. Pogotovo što se kompletna današnjica bazira samo na materijalizmu. Bez obzira na to, zasigurno će zbog ovoga i pokupiti veću količinu hejta, ali to ga ne treba ni zanimati. Čovjek je godinama na sceni i ima pravo pohvaliti se plodom svoga truda i rada. Ukoliko vi imate drugačije mišljenje, napišite ga u komentarima ispod. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!